Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe ahinyuje Ndayishimiye Evariste ukuri kubivugwa ku bagerageje guhirika Nkurunziza. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku muri komeje guteza impaka hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi nkuko ni nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yumvikanye avuga ko ibiganiro byahuje ibihugu byombi byarangiye kandi hasigaye gushyira mu bikorwa byumvikanwa. Ariko nyuma y'ayo magambo Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe satangaza ko u Rwanda rutigeze rwemerera u Burundi ko ruzabwohereza abantu bagerageje gukuraho ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015 byahise bizamura ibibazo byinshi. Niki President Ndayishimiye Evariste yashakaga kuvuga ku cy'u Rwanda ruri kubihakana si bishobora kugira ingaruka ku mubano w'ibihugu byombi? Muri nkuru tugiye kurebera hamwe amateka y'igerageza ryo guhirika Nkurunziza, icyo Ndayishimiye yavuze, igisubizo cya Nduhungirehe nicyo bishobora gusobanura ku mubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi, dore ko n'ibihugu bibiri by'ibituranyi, ibihugu bibiri bivuga ururimi rumwe ariko ibihugu bibiri bitabanye neza. Hindite QuickTimes news rero, kanda subscribe nimba utarakanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana 5 kuri 5. Mwayikaze. Amateka y'igerageza ryo guhirika perezida w'u Burundi hari muri Gicurasi 2015 Burundi bwahuye n'igerageza ryo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza. Icyo gihe igihugu cyari kirimo umwuka mubi wa politiki bitewe nuko Nkurunziza yashakaga kuyobora manda ya gatatu, ibintu byateje imyigaragambyo n'imvururu. Iryo geragezwa rero ryari yobowe na General Major Godefroid Niyombare, ariko ryarangiye rinaniranye nyuma y'uko rihabwa intera. Bamwe mu barigizemo uruhare bahungiye mu bihugu bitandukanye birimo u Rwanda. Leta y'u Burundi yasabye ko abo bantu boherezwa igihugu cyabo kugira ngo bagezwe imbere y'ubutabera, ariko u Rwanda rwavuze ko rudashobora kubohereza u Burundi kubera ko bamwe muri abo bari bafite ubuhungiro kandi amategeko mpuzamahanga arengera impunzi atabyemera. Iki kibazo cyakomeje kuba kimwe mu bitera ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi mu myaka yagiye ikurikiraho, eko no kugeza amagingo ya ibihugu byombi bitavuga rumwe. Mu kiganiro yagiranye na BBC Gahuzamiryango, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko ikibazo cya hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi atari cy'abaturage ahubwo ari cy'ubuyobozi. Yumvikanye avuga ko iyo ahuye n'abayobozi b'u Rwanda babaza impamvu batarashyira mu bikorwa ibyo bumvikanye. Yagize ati n'ubu ndacyarindiriye ko mushyira mu bikorwa ibyo twumvikanye. Yakomeje avuga ko ibiganiro byari byararangiye kandi ko hasigaye gushyira mu ngiro ibyumvikanweho. Ndayishimiye Evariste yanavuze ko nta mezi 3 yarashize habaye ibiganiro bya nyuma hagati y'abahagarariye ibihugu byombi. Aya magambo yahise atuma benshi batekereza ko u Rwanda rwari rwemeye kohereza u Burundi bamwe mu bantu bashinja kugira uruhare mu igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza. Igisubizo cya Nduhungirehe ku byatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye akaba umukuru w'igihugu w'u Burundi cyangwa se umuyobozi wa guverinoma y'Igitega, kuri uyu wa 31 Nyakanga 2026 ubwo ni ku munsi w'ejo hashize, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yatangarije ikinyamakuru igihe.com ko ibyo Perezida Ndayishimiye yavuze atari ukuri. Yagize ati ibyo ntabwo ari ukuri, nta byabaye. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibiganiro biheruka hagati y'intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi cyabaye mu Kuboza 2025 ku mupaka w'ibihugu byombi. Yasobanuye ko ibyo biganiro byahuje inzego za gisirikare n'iperereza kandi ko ikibazo cy'abantu bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza cyangwa se Pierre Nkurunziza kitigeze kigibwaho impaka.
ahubwo yavuze ko ibiganiro byibanze ku ngaruka z'umutekano zarikurikiye ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve du Congo Mouvement 23 Mars CFC 23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibivuze ko u Rwanda ruhakana ko habayeho amasezerano yo kohereza u Burundi abo bantu. Impaka ku masezerano y'ibihugu byombi. Kwa Perezida Ndayishimiye Evariste avuga ko ibintu byarangiye byumvikanweho ariko u Rwanda rukabihakana bishobora gusobanurwa mu buryo bubiri. Bamwe bavuga ko bishoboka ko impande zombi zifite uburyo butandukanye bwo gusobanukirwa ibiganiro byabaye, abandi bavuga ko bishobora kuba ari ikibazo cya diplomasi aho buri ruhande rushaka kugaragaza uko rubona inyungu zarwo imbere y'abaturage barwo. Icyakora kugeza ubu nta nyandiko cyangwa itangazo rihuriweho n'ibihugu byombi rirekana ko habayeho amasezerano yo kohereza u Burundi abo bantu. Ibi bituma amagambo ya Perezida Ndayishimiye akomeza kuba mu rwego rw'ibyo yatangaje mu kiganiro mu gihe u Rwanda rwo rubihakana ku mugaragaro. Icyo rero ibi bisobanura ku mubano w'ibihugu byombi. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi wigeze guhungabana cyane nyuma y'ibibazo bya politiki byo muri 2015 mu myaka yakurikiyeho. Ibihugu byombi byagiye bishinjanya gufasha imitwe irwanya ubutegetsi bwa buri ruhande. Ubwo turibuka u Rwanda rwakomeje kenshi gushinjwa gukorana na Red Tabara, Burundi nabwo bushinjwa kenshi gukorana na FRN, bigera aho ngaho none kugeza umwe urashinjwa n'undi gukorana na FDLR. Ubona ko nyine ibibazo ari ibyahoze kuva nyuma ya 2015 habayeho ibyo bibazo by'umutekano cyangwa se ibibazo bya politiki byatumye ibihugu byombi bidakomeza kumvikana. Nubwo mu myaka yavuba habayeho intambwe zo kongera ibiganiro no gufungura imipaka, ikibazo cyabahungiye mu Rwanda gikomeza kuba kimwe mu byo u Burundi bushyira imbere. Ku ruhande rw'u Rwanda ikibazo cy'impunzi n'uburenganzira bwazo gikomeje kugarukwaho n'impamvu yo kutabohereza. Ibi byerekana ko nubwo habaye ibiganiro hagati y'ibihugu byombi hari ibibazo by'ingenzi bitarakemuka burundu, by'umwihariko no mu byaganiriwe n'impande zombi. Amagambo ya Perezida Ndayishimiye n'igisubizo cya Minisitiri Nduhungirehe bigaragaza ko hari itandukaniro rikomeye mu buryo impande zombi zireba ibiganiro byazo. Ku ruhande rw'u Burundi ikibazo cyo gukurikirana abagerageje guhirika Nkurunziza kiracyafatwa nk'ikibazo cy'ubutabera n'umutekano w'igihugu. Ku ruhande rw'u Rwanda ikibazo cy'impunzi n'amategeko mpuzamahanga gishyirwa imbere. Icy'ingenzi nuko kugeza ubu nta kimenyetso gifatika yerekana ko u Rwanda rwemeye kohereza u Burundi abo bantu. Perezida Ndayishimiye Evariste yavuze ko ibiganiro hagati y'u Rwanda n'u Burundi byarangiye kandi ko hasigaye gushyira mu bikorwa ibyumvikanweho. Ariko Minisitiri Nduhungirehe yahise abihakana ko u Rwanda rutigeze rwemera kohereza u Burundi abantu bagerageje gukuraho ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza. Impaka yongeye kwerekana ko hari ibibazo bikomeye bikiri hagati y'ibihugu byombi nubwo ibiganiro bya diplomasi byo bikomeza. Nicyo utekereza kuri aya magambo y'impande zombi? Anaduha igitekerezo cyawe muri comment ni The QuickTimes News. Kanda subscribe nimba utarakanda subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane, ujye ukomeza kubona amakuru atandukanye agezweho kandi uyabonere ku gihe. Akubwira ni amahoro ni imigisha nyagasana tsanga bikomeze bane nawe. Nkomeje kukwifuriza intangiriro nziza z'ukwezi kwa munani, mwifuriza ko kuzakubera ukwezi kwiza, ukwezi uzaronkamo imigisha myinshi, ukwezi uzarushaho kuronka byinshi nyagasana zabane nawe. Kandi nkugani The QuickTimes News turagukunda cyane, komeza kwana natwe kandi ukomeze kujyana weekend nziza.